اوجی دوات یکیشی هوتا چه بید اوجی بومد بیت اتفاقی گلج یعنی اتفاقی ملت جایت کده بومد بیت اتفاقی اوجی تشتگی زور جوانه از جلوبرید کردی داریم باز زوا همه هکمینن تن ölçü خودن sıra خود ورگرن کام بو جلوبرید کردی بو خانه بو دعوت بگهینی او روزا ما دروجی مثلا روزا هکمینی او رو خانه ام جرکت وان بیرد که اینه بده روزا دعوت جا aynı روزا سپیده تن سپیده زو قوالتی خود کم پشت قوالتی تن aynı جلوبرید کردید که نبادا ام چین بود آتا جلوبرید کردی ملت زور تید ملت درویش زور تید مثلا حتی دیاربکر باتمان ماردین گلنده رخی آمریکا جی کردی مزور هیا بری سپارشی خوش دن ام بانج داریم یعنی سپارش زور تید یعنی artık tam bir moda ki mazur جلوبری می کردی تازه انجی زوای گیدیم جلکات که نبادا دی پت که نه چین دو که داری خزی قاف کریدا برای دعوتت ما هوا بینه برای دعوتت ما پیش دو خانه چرن چون ها اوکی چیکره دون سالونی چیکره خانه جه دون سالونیات یعنی بندی برای پیش دو چند سال برنه ها دون سالونی نبینه و جه تو داون چوبنا چم اکی جه کی چون مالا باوی بکیر خانه لیوت چرن دعوت رجا پاشت چرن بدارت چرن بداری زاویه چرن نه جی تکنولوژی زور بی دعوت آدم بداری خونیا نکن بداری مالا زاویه نکن بداری مالا بکه بابی بکه نکن اما جی چکر نه چم لیره شمزینو سه چهار جگت چکر نه یعنی روزا خانه هر دو جون هم مالا بابه زوای هم مالا بوکی هر دو طرف چنه لیوید خانه خود کن تا خوش حلی رید کن روزا پاشت سپیده چن بکا خودینن اوه هبری دوجا عادتا های هبی حتی نکه ها دوام Ben aslında Kürtçe anlatmak isterdim, kendi dilimde, ana dilimde. Ama eşim Kürtçe bilmediği için ben Türkçe anlatmak istedim. O da anlasın. Yani bizim düğünlerin böyle sürmesi zaten kültürümüz böyle. Eskiden beri böyle sürülüyor, dedelerimizden. Ben de burada yaşamadığım için yani bu kıyafeti ilk defa giyiyorum. Hayatımda hiç giymedim. Yani çok seviyorum aslında. Ama burada yaşamadığım için şimdi yeni nasip oldu. Gelin hanımı da İstanbul'da tanıdım. Kendisi Selanik göçmeni ve ilk tanıştığımızda kendisi Kürtleri hiç sevmezdi. Yani ben vesile oldum. Bu kültürü tanıttım. Yani şu an 6 yıl geçti aradan. Şu an buradayız. Ve getirdim. Mutluyuz. Çok yakışmış, bunu söyleyeyim. Çok değişik olmuş. Kendisi de zaten sevdi. Kendisi istedi bu kıyafeti giymeyi. Biz daha İstanbul'a gelmeden önce, bir ay önce hem şu kıyafeti hem gelin hanımın kıyafetinin siparişini vermiştik. İlk defa giydi. Çok mutlu. Kız kardeşi de burada. O da aynı yöresel kıyafeti giymiş. Nenesi burada. Beraber geldik. Yani bu kültürü ilk defa görüyorlar. Hiç görmemişler. Belki de hiç İstanbul dışına bile çıkmamışlar. Yani İstanbul'da doğmuş büyümüşler. Yani vesile olduk. اوجی بومت اشتگی گلک جوانه یعنی از بیشمده که بوکی ایرانینه هم مالا بابی بوکی ایرانینه فرق نکرد حال استانبول بید حال وانه بید ها شمزینا بید ها دیاربکر بید ها انقره بید فرق نکرد yeter ki bir زواب pek خوش بن چه پسکری نابین انشالله bu خواستنه جهاز شما İstanbul'u میخواست مالبات اگ باش میدیتن گلک جی مالبات اگ باش بین
زور قدری مگرتن حتی اروکه جی تاته ایره مالا باوی بکجی یعنی خیشکت وی تاته oylan tata cemaat totyanı davet ediyor. Evet tabii ki de farklı. Yani şimdi biz İstanbul'da insanlar böyle bu kadar sıcak değil. Yani bura çok farklı, çok misafirperverler. Zaten kendileri de gördü, kendisi de söyledi. Buranın halkı çok farklı, kültür çok farklı. Böyle işte. Silbergi Kurdi tişteki zor cona rasti. Yani eva hay milleti ma zortri davet at Cenab-ı Hak, aid at Cenab-ı Hak. Onji khasna kabi biçin Cenab-ı Hak. Silbergi Kurdi ekseri pana qadat Cenab-ı Hak. Ona az dijmada ku şamzina ku Silbergi Kurdi badabit kim hay yani kim hay? جا روزی تو دواتا چطور که اوجی زور جوانه انشالله نامداجی ده دوام بیت و عادتی که اوه که باب و باپی را اوه بومه داری خسته اوجی برگی کردی حتی نه هم جیم بنا تیمه ها دوامت جد دواتانه مثلا کوچید بن راست اتفاق یک زور چیده ناملاتر یعنی تو اوروکه بلکه از اون گنده گاره اون گنده که حالانه گنده که دوره الحدوده گنده کاتونه مالیری میون دعوتی دری که تا تیره مالیری دیت اوروکه نه دعوت آمده عدده که زوره وکه یعنی اتفاقی ما مملکت ما زورت بیت یعنی اتفاقی ما زورت بیت مثلا گلی جا اوروکه خالت ایم خل نابرو جوی هی خل نابرو جو بلکه ساله جاره که دو جانه اتلاله ما اما که خیر شر ما تو چید بیت تیت بچوکی توانه تات مروه توانه تات پسمام توانه تات اوروکه 8 کیلومتر ما دوره تاتیا دوات ما بوچه پیجانه تات نو سر دانه که آنها که اوجی دوات یکی جهود چی بیت اوجی بومد بیت اتفاقی گلک یعنی اتفاقی ملت جایت کده بومد بیت اتفاقی اوجی تشتگی زور جوانه شمزین آجایی که زورم همینجا هم خدمت خو اقربایت خو دوستیت خو مثلا خیشکت خو زاویت میتای در و وانجی گاستن گنده ماجی گنده که قربالا خو گنده که 100 ماله جیرانی ما به باب گنده که 6 حاطه ماله هم جیرانی ما خونو تا شیخانه تای هم مختلقه کن تابه اوجی تینا نامده رو کم میکده دواتیت خو گاستن نا دواتیت خو دا اوجی تین دواتیت ما گاستن دواتیت خو ما گاستن نادا اوجی بومت اتفاقیه که زوره راسته گوناته اوجی بیت اتفاقی مثلا اورو خیر و شرامه سبا یا گنده بیباب جیرانه منه اوجی سبا ما گاز کنه اوجی عینی و کنو که هم ده او ملت خیر بینا ده چینه نا داوتا جیرانه خو اوجی راست اتفاقیه که اوجی که ملت زور جایته Yani şimdi tabii ki yani insanımız hep dışarıda, burada iş imkanı olmadığı için çoğu İran'da, Irak'ta, yurt dışında böyle hem bayram oldu, hem düğün oldu. Yani vesile olduk, hepimiz şu an aradayız. Belki bazılarını 10 yıldır görmemiş, belki de daha fazla. Yani bugün hepsini gördüm. Yani bu yüzden de çok mutluyum, gurur duyuyorum. Yeka پاشته نه ولام تشکر اتین با جیرانین ماجی با برادر و دوستا جیرانین ماجی همی عظمت اذیت موادیتن حتی ما خیر و شر خو سری که اینا که ما سگی هبین از تشکر با همیاتیم از بو که زواج پیروز دکم زور تشکر اتیم توش گلب خیرات و سر چوبرم